bamame batata zono biya yizir mumbanza Congo kali ya iza kuku mu 1975 bobo ngizi kota mu 1988 donc vous kumi tatu miyo kele mangizi kota ya kamumbanza yi pourquoi ngadi amude pele yina bambu tabatu sisile bingana tuwidingi tata utulongelenge tulana ngamana matulongwanga mbanza Congo tata wasambide sambu zono towidi muna sambu geni yani vo mpevian longo yakatoka mumbanza yayi yatina mpevian longo yatina mumbanza yayi ou bien kundamu yayi Mama Dona Beatrice wasonga ngansangu mumbanza yayi kukunsi yayi yani pe wasonga vombe bubulu sidi bubu ale wele wutukila kunsi yankaka kansi tuka mumbanza Congo wele kunankamba wele luaka koko tata utulongele ya nivo kikezi ambata tukiziri mugembo nitu yokoni mebo nakatele lengedi Mbanza Congo ye kadi muini vo mbuta sa zingi zifo endigana bana basundile muna kimuta Mama Dona Beatrice bukakala ndanga kaina mbuta wa mwana kumana ntango mpile yina kizebe ko kansi nanga nkatudiaka kadi mvume mingi mivyokele kadi vo Papa Simon Kimbangu wa utukamu le 12 septembre 1887 donc Mama Dona Beatrice bona wakala deja muntu vo wavondwa tuku dekalana ngudi za mono kumbanza Congo masemami bampangizami kuku kufweti boko lovo nsiansa ambu yigaye kange wike kimvumina kansi mpasi zena kuku samanzambi mpasi wena pevya nzambi gaye katukandiko kadivo yanwa samunavo bulu sidi bu yele kutukila kumdamu wankaka ndamu yina kandamu wanankako kansi yikwani kuma kadi kuku netuka kuku makamamu kawunu kutona masasila kanti benu na bamuta ngalu tomene zaba kikilu muntu andombe kwe katuka muntu andombe kwe katuka tawidingi ba portugais tangu za zingi beto ko babel tuto yalwa benu lo yalo ko ba portugais kanti munampova za ba portugais vo ngendo mengana kufwidi ko kulende kalangangu ko kizebe ko tuwala widi do bene mamuta ndo mengana kufwidi ko kulende kalangangu ko sadi yamu dia suwe kama dena gana katutande yangu kelu muke uno ko kansi uto mukwenda muntu andombe kweitwa tuka nza ya mvimba ya ganga nzambi monombe niyo nza ya mvimba ya ganga tata nzambi ngudi ya zieta muntu sundile mone mpasi munza ya mvimba nduna sundile ndombe nkatu ndombe kwa konso nsino ukwenda kani kuna shini populaire bandombe mena kuna kansi mumpasi bena muna kwenda Australia nsina ya bandombe kansi ndombe mumpasi kenena ebetu kututu baboti meme kuna Afrika du Sud baboti mpasi mwana kuna Australia kadi tuele ko mama nduna voendi ya manafurkina ngele kuna nsina kwena vo kwa ndani siya bandombe beto batikiringi vo siya bamundele
orkensi ya bandombe kati kuna bwana bandombe mena kuna kiadi kina kitewa kibeni fu kiadi bandombe tuzadine masafa bantu bana ngangu za sumpuka kansi kaba yidi kanga lekwako diamuna nki bitukondolo nki bitukondolo betu bandombe unikike kani kima kemikene ya makoko ya firisanga bana kumputu yani nundu telemane ya firisa kuna mputu ndani de to malongoka mpasi wazaba bweyi bima bibila mana yendo ndendo ya bafita kuna mputu kansi aya mpasi kazaba sala reparation ngamu yidika kanima e papela betian sonde kena mundele kangidi kila e biki kisono mananga mundele kangidi kila e tabada mi di voata mundele kangidi kila enkanga nguzina malgré tuna ba sanfan quand c'est tule bakana nga yidi ka kima nkibe to kodolo yiwu magana ngenen tambo bakuto bakilanga wudu kiki boto na vonda ni pourquoi tu fais te vonda nana pourquoi tu fais te vonda nana si abeto diamo de nagana incha tuku di na wunu kyaki beto bandombe to lemba kana yidi ka kana kima banka kazeto kato kale mafofoloko kabakala ko mafofoloko kanse balungi dingetia e boy babakela ngangu do ndabaka kwane ambani fofutula zina za zabba bobonga matari mole bo sebo bu tiatu lemene baw wale ndaba yidika e betonki kitu lendel est ce que muinga fofolo zebo sala enki bitu kondolo muini guma ene diambo tu tomele longo ka tu sadi de ba université zamutino mutino kansi mu yidiken samuka tulendi lenda ko diambo di tu kondolo kumbanza ko ngobenu lo de yaw kuku mbanza kongo fo nsamuwa unene uluvuidi nsia miongo kundilu kya nzambi nsia miongo kundilu kya nzambi deso na mamukanda moyo kama ndoko nsonegeledio kama ndoko nsogeledio nsia miongo kundilu kya nzambi batata iba mama kumbanza kongo nkana ndombe kwe katuka buya yenda ku Amerika na bwana ba Indien bantu boba mwaki ko sabutu yelanga no fumu Yesu mundele ve fumu Yesu ko mundele ko yatega ko lutela bu yayiza kuku fumu Yesu ko mundele ko kadi nzebinzwa ya mama Maria nzebinzwa tata Joseph muna mugasa ansulwa e kanda dina te yewunuki fumu Yesu ko mundele ko kadi bantu babinga bayindi la fumu Yesu mundele ka kalankatu nkunga ya wazuzi kuna kabinda bel kuna soyete ka wila mu 1987 boba yimilen kunga vo kani kutubaba gonda Yesu kaba mona mpasi mona beto bandombe ko nkia sumu to vange nkana ndombe kia sumu to vanga dio tule mumuina ngembote vanza kia sumu to vanga dio nkana ndombe kaleni mona mboto vanzako konso buntele nzietele nza ya mvimba kansi kanda di sundi di beto bandombe mone mpasi nkatu beto bandombe mpasi zingi mvutu kidi muyavo ya yenda kwa Amerika kuna Amerika kuvuidi tini kimosi kuna kukalanga ba Indien bana bateolwanga mu français vo sauvage i nkatire ni batu buna bakumuna bafudu ku sasa bodu kudia wankuzu buna baku bataka saba widi kudia sadini ndunanga zione kulu ndakaka zione koko onso sunda sundidi ndakaka kama na sundira bango ndere ali andi kama bizandia
kansi lumukinelu akuna gatira bawe kadi be ko bwana bazungu ko basoda kamona penzo ibale kako kadi wuma bavuidi miongo mina gani mi neni mi anda kansi kina yena kuna ale bele ko babo kala nzeno gana mwana tata simone kimbago kyambote andi mfumu wa ubuna kaisa haya yo wanda buna katela mate momwemo wanda boso unene ebi atala mumalu nkanda mbizi batule mapapa wudi voaten salazan susu mumalu salaza banuni ye mumoko ye nkwangu zampile inanga ekuntu mpwa salaza bansusu ben salaza banuni kansi muna kaisa yedio ngade muna katela mawon ana ekala muna muna kibeni wongo bakidi kale ni muntu wanda wa mbunda aka mbuta mpile bise bokolo tugiro kweka tuka mugrot c'est-à-dire mbado nwame mizoka banuni ale bawo muna baleka kabena unzoko kansi muna kakunu muga munsinga kwala te yo ntoto ale wiziri ko yakala bobo ale baba mindele bandata kuna no ndune ndo mwana tata simoni kimbang mu voyage kenena gouvernement américain wa bokle pacifique zitalensi yi kaza bampe batu mena kuku bakimbangi se ulolo mena kuku amerique bawo kizini mu kuzitala kanse beto ko tudro ko yoki samu mbele ko bukena voko wata kingani twenena abida do kisikulu tadila ungana kembote mbutene mena katana na swi ya no mono muntu ampile ya gana ndo me kembote e mono penta ko dabuna to mena voata ko simi ya mutinoka ye matoko mama ya to yende yawu tudi to mafuata e yani voten sala zan susu bukena von kana mwaki wana yani ga tala mune gani mun tampile kambote baba mindele bayina mun me wi be gari kambote mem fu yena do yani ga kalam fu mono ani ndombe yani ka ledi le na kalam fu mono ko jamais e koko ko mun ko pile ya ko yani kabi kun tala en lele ko voete nsala zan susu en sapar ko voete en kanda ke timi am yan sizi mina ke tin kem ya ki ma ki zebe miko kan tibo ke na von kanda o mwa ko na yan do ke lende le naga nan do mbe kambatu kadi seki to kan do mbe mbado yani ba mama batata mpasida nganga kan si biata ma fi mo no c'est vrai réseau na yani ungana ke kambatu no mono ki lende ga na mun tompile yale buka sabana le go ale wele mata ba munan singa ko nan tia grote wo bi kengele la mu wele ko tamuno mfu nzambi batuma kaga eka betu tukuba mona ba ko bana ndi tukuba tanga ba mundele ekansi kena ni nzoko muna mbadu naba nuni o to me bizoko ko ndi polo ngatu matunsi baba le ka mtantoto kansi bukena fon kanda mbwa ko na yani mono kilendi le ndaga nando mbe kyambate ko kadi seki to kando mbe mbado yani di songole no boy c'est-à-dire i kakala kati bomu na kataki mwina fo yani muntu an swaswani sadiri sundi di mono ngere ko Egypte ube ngere ko na Israel ko na tega mwina bandombe ba esclave buna ya manandombe zakala kuna voeten sampatu za ndombe soseti za ndombe kupe